Aja video lirang rom dak reis. Gorali welcome salu shit talaye. Achina fundamental rights maramni matuire. Mi kujunga fundamental rights e shaye. Iwi mashun da thing roksare. Jena amal fred na iwi mashun iwi what is ni. Kaje rights e apong kani kamay le baye. Fundamental rights talaye jiping jawa itungwi tay pungki kajin. Jena constitutional right, constitution na kami rights, fundamental rights na constitution kami ne ka right to vote kada hiba legal rights ne. Ya vote sam kung rag jim ne atum cheli ba mai ka mushun mak la tamang vai. Idum tang kung na chung ka mushun jilala mushun ni mathai mne. Jena mi bing na chipatao ji daga idum mushun ni kita da kuira play gichi ikta mak thela le chena. Mushun ni ka thagla gichi fundamental rights e phaptang lumse idum constitution ni part 3 li fundamental rights ta jang hili article 12 in habok laka 35 in tangda hi part 3 ne ka hi fundamental rights serner wa maning ne kai ga pingje wa ada kazang ne then am tai la gaina a right to equality hi article 14 to 18 ne right to freedom hina 19 to 22 right to freedom of religion hina article 25 to 28 cultural and educational right hina article 29 30 hine then a right to constitutional remedy hina article 32 ibing hi mararang naga ibing hi mathairang zari da article 12 haina 13 hi kathai tarkar sajni article 12 li state the divine sai state hi kim mai li ho pledge ka ba union government ni hoye state government ni hoye parliament ni hoye all local authority chedre ibing hi khigle jiga ba panchayat katha municipality katha ibing hi changsar chine china ngade under the control of government of India je taga idong mui long kada pingila state kada li define sa bai ne kyang ka Indian government we control chikava adami register society sare society hi register ma sa ka chung ma hi ma lei pai jini jena government na recognize sami gaida adami register sa search ni jada adami ada apunga kaina ba government of India na control sa search ni jena state ki waina takar sa college ka state li itumui rights si violate sa kai tran itumui mushun ya tumna mikai kana sashman mega state wena itumna protection po ko yijini ninga mushung kumushung sami ka vai justice sami kai po ko yijini article 13 ni kizangle jika law ayin hi define sa jini law hi khima maili hokle jika wa ordinance kada order kada bylaw kada regulation kada rules kada notification kada custom usage being tong ki law li jang jene Indian constitution azing ne then article 13 we clause 1 likhi jang ple jika law fundamental rights li inconsistent sai ka fundamental rights li machang rok troi jaiga law kai ka jini tu fundamental rights si violate sai ka wa chiping chi void ni jine machan na bai ni jine china close to likhi jang ple jika parliament na law ma sem bai mre fundamental rights violate ka sa law ma sem bai mre jine ka armed forces special power ek katha sem how it me fundamental rights violate sa ji kai ya pong kang te akani ka chung ka chai liwa hina maintain sa la ka itu me rights si violate ma sang sam ni kreli right to equality itu mui mashuni ngai chai itu me akasar ne law na khyang ne itu me akang sa sar gi gine law ne itu me ngai cha ta protect sa rai ji article 14 is anjine article 14 ni da le equality before law itu ayin mi mangali tu me ngai cha sar jin cover the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law. Law nang rai cha di thuni protect sa rai gine. Ka hiwi interpret ka sa li ka da sa rai ka equal equality ka rai cha search ka chi da aka concept kami go ka wa equal treatment to uh, equal treatment je particular section of mikai ka hi
atum grubak lingrai chada dritsara mongdi thaga mayor nauli law hi applies kasaji shinauli msa paijila chena shinauli law ngtai the same mayor nauli law ngtai the same aka treatment hi law nangai chada msa paing ba jidila shinawa maternity leave le mayor nawa chimu khui paiji ada hili ktio ka idum equality jen nangai ka chawi concept chimaram ni giji hang ngai jine chena law na treat kasahi equals pingni equally treatment sara unequals pingni unequally treat sara article 15 hi hada samni klai chikawa idum ni discriminate sa bai ni jine religion wi wangai na o caste wi wangai na sex wi wangai na khangtai wangai na idum discriminate sa bai ni jine ngarai cha da treat sa jare gi jine ile close one ta sanglai ka je state idum state government na mikbagli teo mai da hak mai da khui trick sa bai ni jin close to lina an itum ya lungli richum naw ring kang ruma lungni akapana akli teo mai da salaka hiwiru khong wena trum khui bai ni ji ta dukan ni mara bai ni ji ta restaurant ni namjang bai mi da ka thing da hi ma sa bai ni ji close three lik da za changla ji ka state itum state government na or parliament na ayin chen bai ji ni shinao bing wang naw shinao bing wang protect sa kwai kewain hi saglej ka government yang laga shino ping hi national ping hi ngazan ka mai sao da atum ka ta protect ma sa khar hi thai chne tang ji ido shok da klei rape ka ta sa mi ga hai national ping ni tu kui laga ita da kidnap sa ga ita da sa sa kuchung ga klei ji wai na state government na laws and jine sexual harassment at workplace hi shinawi protect sa kwai lo ne as domestic violence ekila chungka mai shinawi protect sa kwai kaseng sa ne like a POCSO, protection of child from sexual offenses kata hi hiping hi khangja khangte citizen ping ni discriminate sa jin thagam ya na li discriminate sa jin lo hi kwai na thamang ning te protect sa haw itu ming rai chai ji ka kwai na tu ni te de protect sa haw ji hi dai ka da de yang kle ji ka social justice ai ni yang la ka khangjan ba ji li chu mai da kui ka protection kwat pa ji li protection mi ta sem la ka shinao ping di nak shinao ping di parliament na ayin se milaga china tumne protect sang sakchini chili positive discrimination da la hoy takle jiga khangte mya na bing discriminate ka sa kachi positive sala kan ka sa ne tya chena khalai laga narendra modi government ra kai diri close 6 pa hi matai sanjin 4 and 5 tila close 3 li shinoi na mya na sa ye shinoi na national bing wi chena close 4 li na 5 4 and 5 ina schedule tribe na schedule caste bing wa reservation mission ne kwai na place ka unreserved bing ka them manga general category clay bing chena otpam ni khang khan ga janga tam jitran STN SC bing ngazan mai chon ji chena otpam hi masam pangar ji mark tyo mai sam option ai da thaga da tumni reservation mark tyo mai da sami ka ibing STN SC bing wang sar go da reservation khami ka dai ki right to equality we article 15 clause 4 and 5 chui mangai na itumi reservation zam ka phani itumi ngai cha the equal ji salala government social justice aina yang mi laga itum otpam ma khlai itum mi khangjan khanghan nim jan grar jang ka chon mi jini chena ila positive discrimination ne article 15 clause 6 le EWS the economically weaker section ya general category li jang salala atumi economically weaker paisa ga tha lan sin ring jan mai gai bing chuwang da reservation 10% sang mi duisne in Narendra Modi government krali himatai sang in article 15 article 16 ye equal opportunity in matters of public employment idmi equal opportunity sang bangsare that otpam wak chokla cover eligibility ati shuda chwadi shuda itum otom je opportunity sang pang article 7 abolition of untouchability itum tangkol na oliam lai ne ka we Hindu being ma caste system nga vai da varna mati caste mati le da ji out of caste limak jang ming in that untouchable kan name khamai bing lam sa jawai ni da brahmin ka ta ping na ka sa thale sai da
the fundamental rights li sang kai ni chena clause article 18 ni na abolition of titles correct jang British na title make sabi ge police are gin kakni rights na right to freedom itum kimamai sakngai sa pai ge je ningkhan ai na sakngai sak pai ji binge article 19 ni clause 1 de article 19 clause 1 de subclause a to g li ge jang binge idum citizen ka tong ye right to freedom of speech and expression idum muti kngai muti bai hangkhangai hang bai article 19 ma jinge subclause pilina to assemble peaceably and without arms idum mi chunga gzipai chingrena arms masing nongmai khai nga ha masing na gzai masing na gzipai jin subclause silina to form association and unions idum na sem khanga union association sen bai kibak nam kham pai me article 19 clause 1 mi subclause tilina to move freely throughout the territory of India India like katong le chakngai pai tum citizen katong he subclause ilina to reside and settle in any part of the territory of India. India apam pam khangai ka tong de da pam jat pai. Clause F omit sai re repeal saket. China subclause G lina to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business. Itu na od la sak ngai ngai sapai. Ngalang ka pai la sapai, od kyo la sapai, lai kolon itu mo ining ka jang ji sapai sare. Ka hile close to lita na close to 3 4 5 6 sili reasonable restriction de lay itu mai mutu ngai ngai mutu sala la restriction a kani le go national security wang mam tu papai me public order wang decency or morality wang mam tu papai me defamation de la janya bi ming pho chak chi kan sak time sa pai ne contempt of court na case sata de lesa nana freedom of expression leda freedom of speech leda no we ni oglum mi klai expression sa pai tu pa pai ni chicken na condemn of court cha re china incitement to offense na nam tu ngai mi tu jana mi khangmu khangchao song sa kai che hik thai li reasonable restriction ra re assemble ka sa ka thala association ka sem la nana zadung zadwa ka sala pam khangai pam ni ka pam khatong ga hi restriction ga answer jin chi ka teo India le fundamental rights le da miang no bingi ung laga ituma pam ni unga ILP na check sa jisra atami in reasonable restriction san then article 20 lina no person shall be convicted of any offense except for violation of law in force miak likhyon ma mi bain ana ayin ma kai ko close to lina miak ina khyon o chai ka ayin ka kai o chai ka wa chiwang ali tanti mira khang ngarai ga cha ana khyon za gai jiwang tan di khani shima mi pai mi ge close to lina close three lina miya ga hi ana yonai ri ka akla te yonai re in hi sa gai ni sa kai ni tali mahang sa pai mi khang dei na thei atom bin kin hangi in fundamental rights ko ina self incrimination jeli miya ga na mongje ahi yon raw ida pinga da yon ita hang lo da police na kahang ka tha police station ni ve shao go fule ga chikha ji masa pa im ni chin ina sane ina hiwi ain ka yo cha ga ni da ali mahang sak pa ni chin aga hi abonga kli kang go hi police ka thana nam puk ta sa tha mi khang dei thana nahi sai dang hang lo da nam puk sa dam ni hi thaim sa pa ni hi fundamental rights kai gi ko article 21 hi sentence ga symbol sala kan jang no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Miyagali, awi no person his life and personal liberty. Awi mirin, awi ningkhan, awi aklatawi sakangai ksaji, awi ningkhanji msashman mi bayin nichin. Except procedure established by law. Ayin na itada salo tak hangi mening. Miyagana, ito, kli o chai gava, ayin ma di shuda
ali bichar saki jine direct kai na itumna mob na jang ga shaumi kai shimsa kai mi kai jikta jin masa pai ne jiksane procedure established by law ara hili personal liberty da jang his life da jang jena he right to privacy ga da hila article 21 yung jang kai ne right to life ka da right to livelihood ka da itum rights ko chung ka ada hili rajang sir kai ne right to privacy inang thum da sawati iwi fundamental rights ne ka ji ga ye article 21 na karanti sami kai ne article 21 helina a right to education national tong ga jingum through ko ne tradam tin dang free and compulsory education is tambang sa pura jikain the fundamental rights jena right to education act li 2009 yang gava ava va bing naung ra bing jingum through ko ne tradam tiwa lung ni klei bing ni school ma jo ama like tam sak ma jiga cheli tuk sang le da hang de thai fundamental rights matha me de implement sa ga law ba ji kase article 22 li protection against arrest and detention in certain cases itu mi tu ku ran tuk nar gai ran chik thawe dam ni ga da protection samang pai rek ne no person who is arrested shall be detained in custody without being informed china ali tu kwe ka wa shim phulila ali la hangi jine kiwainu tu quick leje arrest me mom lela nali hiwang tu kuni da ma ngam tu kui pai ni daga ali kali ka tu kwe ka wa ana lawyer awi lawyer ana pokui ki ali ji right to lawyer le ya ana lawyer sam bangi jine ana lawyer ning ga jang ba je awi wang represent sa pai na kui gi jine jili ma kham bai ni police na lawyer go bai ni da hang ka chaw fundamental rights violates ali gai close to article 22 close to li mi hi akali tu kwe he ka wa pung mukdam tiwalung li ganai me thu gi ji magistrate li ku choki gi jine chim gu shoka ka jila fundamental rights violate sa kai ne hiliki mai jangle jiga ba ali police custody li matu kunang sa ali tu kula ga shongfuli kari li ga jiwi atam ji ma jangre ka custody li le re jiwe na atam ji shan ga pung ma tam ti wa long li ku shok le ga ji iba CRBC li jangre karwan business jede pas li jang daga mangali close one mili tu ku atam tran chinauli tu kuira ta police na rai ka ba China police na ratu kigi ne Myanmar police na rat maratu pa ne je CRPC li jang ne je ena close 3 li na close 1 na tu wi hi khipa mele apply mi samre plus ka alien foreigners ping ka thali apply mi samre he terrorist ka tha sa pai Pakistan no ping sa pai Myanmar no ping sa pai to mi India no mi ga to mi apply mi samre then aga pa na any person detained under preventive detention law je National Security Act katha Unwanted Prevention Act katha idada Armed Forces Special Power Act katha isi jinlika preventive detention dia Omar Abdullah lungni Kashmir li claiming preventive detention ta chimungni tuknar ka thada haibam shom jin tikatha chia atuni wa kachang kuthumai na tanda tuknar bai eda fundamental rights chungda jena atum li akali kata atumi preventive detention ni jaga atum preventive detention law wa jingni tukhwe ka ba atumi ko chung chai terrorist sa pai thabing ge atum we rights violate samre ka atumi tu pai and rights against exploitation in article 23 na 24 ne mili article 23 lina prohibition of human trafficking ito mi bingi tukulo pongjat kada shinaw kada national kada tukulo ka pongjat laga ayarli forced labor kada sa kan sa ke masa primary jine article 23 clause article 23 lina article 24 lina now shinaw bing jingum thadam tiwa jingping le ot msang sa primary jine kajik thapa mi ke factory ka tha mine ka tha hazardous employment ka tha atuma hile hazardous employment ka ba pombila ka sem ka tha class work ka tha ka jaw sem ka tha hi hazard itum kaksui suijang ka silika ka jang ka lungs cancer ka tha chithai binge hazardous employment ho jini jena national binge hikta msang sa primary jini article 24 lena right to freedom of religion hi article 25 to 28 ni 25 likin hada jang le jika
All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion. Chana itong Indian citizen ka tong ka hiye itong meaning khan itong meaning ni jangji itong mui kapning na mayalaga itong religion sur ngai li sur pai itong chiping je you religion hi thai na mili hang pai ita you practice hi mili la hang se pai laga you ure shirin ni ta da hak sang pai je itong fundamental rights ni ka India ujar kana le ba hile kasak le ure shili ka kham chung le da ka hi fundamental rights violate sa sala la government hi atuma receiving na singai da itong fundamental rights protection no gujile kasak chung le police ping rai ka atung me hak mai authority ping na sa khangai sai ka police ping la protection ma mirror ring article 26 in the freedom to manage religious affair church kata hi itong mui itong khala tamang na manage sa dala temple ka thai la hindu wing atumang na manage sa masjid ka thai la muslim atumang na manage sa dada jada manage sang ro chili government na bang jang bai ni article 27 ni freedom as to payment of taxes itum religious institution ping he church kata temple kata mosque kata hi tax masam itum ni jiwa na free sami article 28 na religious institution or worship in educational institution jena itum private institution ping religion itum resina manage ka sa ping he itum seha sa ka bible ka pa ka thai sai itum father school ka tha ping hi ba atum catholic sacraments ping follow sai procession ti house ti bing ji follow sa pai cover state government when a fund go kui institution ping ma chik tha ji khik kam sa pai religion we practice ka tha ping ji chili institute sa pai implement sa pai mi china right to freedom of religion next na cultural and educational rights in article 29 30 kanin protection of interests of minorities article 29 ni itum we group ka dio ping tangkhul jika tangkhul itum tribe ki dio no mang ping tarao ka ha nagao tribe we ki dio no mang chen itum we interest si state government na protect sami ping ra itum phanit ka tha itum interest ni hawla ga itum interest ni i government na protect sami pung gi ji fundamental rights in article 29 article 30 na rights of minorities to establish and administer educational institution itum minorities pinge institution sem ka bai laka itum na administer sap ka itum na cha ka masang rok ne ka ba hile kantai bing muslim ka tha ba to school ka tha sem ka muslim ma mi ngai na ta sa ka thale chik tha ji likha article 31 b lik da jang le ka fa nine schedule dak le wo hi nine schedule wa jung ni lo ku chung ka hi sangai nine schedule hi land laws ka chung hi li jang ai lo khang dai la kai kai li sang hina itumui fundamental rights violate sa sala itumui fundamental rights khui me sala atum nine schedule lik sang bingi jangkat wa article 13 liunga wa article 13 ne wa fundamental rights violate ka sa lo mu sem bai mi da hang jin da kha article 31 p li wa kachi kali khalona itumui fundamental rights khui sala violate sai la average sa sala la nine schedule jangai ka loji valid sai da hang ko tena itumui kyo ka confuse sa pai la khai jong khli jong khli China lokai ka itumi ML Manipur Land Reforms and Land Revenue Act hi nan schedule sang jin wo China itumui ka pungnawi rights violate sai ji salala rer ka syak le maramba itumui land itumui fundamental rights violate sai ji salala article 31 pili kangwa itumui rights violate sa salala nan schedule a jingni gazang lo pingja valid sai ji China ina itumi override sorry cover judicial review dala lai ko cheni tum appeal chat laga tha pa na study sa ka judicial review ka thala sapai ega idum na president we discretionary power ka thali khenga tam chitran ba ahi immune sa jin da privilege leji chena
out of judicial review we purview li claim president we discretionary power he masa case agli esa form me we case agli president we discretionary power he judicial scrutiny li khung pai da khanga glai chena nan schedule jang salala review sak by chance right to constitutional remedy in the last ne article 32 he could have pledged you rights fundamental rights violate saga in a could have you know right saga you mushunaka in a mutu ngai mutuji laga in a lataiji he mi lila defense hamne immorality lila saza crime lene ka state na tada rakatuk ka tha NSA ka tha pan ka hai mong ne mong ji manipur ya chon da mi gai ka na to murin ka ba express a jen na ta kuchung ka tu kai gai le mi jan tho belong wang kem kishore chandra spinge le tik tha je atum he sedition loina atum tu ku search no ka kali ka dai thumi ba rights violate sai ka ba article 32 hi troina supreme court li direct approach pai jine supreme court li approach la ka you fundamental rights violate sa we china li protect sami lo da aga supreme court na chi protect sami ka appropriate procedure na vare supreme court li da de prosara gi ila ji ba ji ga supreme court li ba la prang do ma them china itungwe constitutional remedy ne akana close to li read hizange china supreme court na a kreile ukrul ke sakle supreme court na read johokung myang na gana awi business li hap khano we da supreme court li direct approach sa gain ho china supreme court na district authority bing ni project salo da rita ka johokung ina kteo ka thaihamai ung sem de yung sana na hang jen in jikte myang no bing wa ayin te de sa de approach sa jin ili supreme court na read johong habeas corpus and jong pai mantamasen jo pai prohibition na go waran toina certiorari arena habeas corpus ka kajik thali sa kai ka ba habeas corpus ka kla to bring the bodies ni mya gai to kui laga police na custody le laga muk shok lak to ka habeas corpus yena rit to pi pai idum rit petition na mi pai court chena mandamas na to command jin chena court na command sa mi pai ida da salo da prohibit chikawa ida da masalo da court na hang mi pai ko warando na na ki authority na ida da sajita ki wa na kuji ka authority na na wi rights violate awi human fundamental rights violate sa kai da question sa pai daga supreme court na court na intervene sa mi pai sa diora chikawa no himam shum to re chena ithaki gini awi rights violate ka saji nana saji mam chung he certain dia ga khami chi khale khang ibingi itumwi right to constitutional remedies article 32 is answer jini jeni itumwi fundamental rights violate chai re ji ka ba supreme court le approach sa te bing ta sa pi pai article 226 le ang right cha high court le approach sa pai ibingi ne fundamental rights ak khni ki committee na truk ne right to constitutional remedies and fundamental rights truk le itum dang ko na bingi rights si ka tha mai gle ji thing sangai da hang ka mi ne hili khang tai ka ngai le ga comment ni hang mi lo ka itum mo chuk mo ro man se dai la kai ni video ga se mi tangkul do na sem ser maram ba english na ga sem lo chung le hindi na ga sem lo chung le isi tangkul na isu ma sem lang da isi tangkul na bing wang ning la ka video ga sem sa ne chen na tum na yang ni ser lo share la sa mi lo na tum na lo wi maram tai ka ngai ga tha video sem sat ngai tha lai kala hang mi lo chi sem ka vai sa se ina ka thai na dang da hang mi re
ina tangkhui kai je iumang ni ma hai ngai ni miktong kali open access sang sang ngai iu idea te wo play na mi thing sang ngai china akli wala la law wi apong like sere law jang sere idum government khlai hi law azing le la yoda china law hi tar kar sanai chena ki bi hi thai ni bungi gi ji ga tha jela idum share sang ro ka chu ila murum se video se murum se gi ji hangai video yang kami sai ko ri ning she khnau lila thamai da sem ga vai sa ge I explain ga sale khawat khlai bikum di hi video ka sem ni ja ga ba tiu conscious side da mar khali malai khai ga dang vai chena jo video hiling samore sila kai